Before me vamba Mr. Post, langiselani video league. Sure le ijara kamabasi shoes lo asha twi. Okay, album le yomeni. Album yomeni kambe hayi matsonga maka yena hayi amastwisisi. Wala kubamba Mr. Post where Mr. Post u beefy too much. Mr. Post leswi anga swi endla afanga swi endlanga. Van'wanyana va ku a tibangi, van'wanyana va ku Mr. Post u bini ende va yima na swona va swi tsakela leswi anga swi endla. Kambe xivutiso i ku za Mr. Post a beefa va n'wi endli yini? Phela hi nga languteli ku Mr. Post u beefa swin'wana van'wana va vula na marito mo Mr. Post u beefa hi ku la ta tshama a ri relevant. Ma twisani? But mi nge pfuki munhu loko a mi beefa mi ku la ku tshama relevant so a beefa. Mi n'wi pfuka. Okay, mi nga n'wi pfuki ke. Hi vona ku ri u ta swi endlisa ku yini. Loko ma nga n'wi pfuki ivi a beefa hi ku nga ta swi vona ku ri vele u la ku tshama a relevant hi beef ya yena. Mr. Post u te a hi tshikeni beef. Aswo va vuya va ku hembe December leyi hinkwayo Christmas a yi dya ku va kha va ku hembe hala na hala hembe hala na hala. A mi tsakeni ku hana n'wanga te va la ku duma hi beef. Aswo a kula munhu ku va la ku duma hi beef. Mara sweswi loko Mr. Post a vuya a beef se ina a ma ha tsakeli miri wu la ku tshama relevant hi mhaka beef. Ma twisani? Problem ata yi le kwini? Mina ni vona nga ri problem yi sungula na lavo loko va analyze tinsimu ta Xitsonga loko va vulavula va nga analyze hi ku ya hi leswi album yi nga hi swona kambe va ya hi ku ve le ka TV ende va lava ku tsakisa van'wana. Ma twisani? Album loko yi bini u nge lavi ku vula ku album bangi hi mhaka ku wena u lava ku tsakisa team ya wena or va swin'wana lava u tshamaka na vona tikhoneni. Loko album yi bini hit u nge yi pfali. Ma twisani? So va analyze tinsimu va heta va ku swin'wana a nga bangi or a nga swi koti ku endla yini a nga swi koti ku endla hi ku lava ku tsakisa swin'wana. Ma twisani? Problem yi sungula kwalano. Ni kombe ku vulavula hi album ya Mr. Post. Album ya Mr. Post ni ya December leyi i hit like ya ba swinene ende bela ra yona ni ri ngopfu. Ma twisani? Waloyi ntiyiso a na mhaka na ku wa n'wi zonda ro njhani. Fact effect ya ba dibini Mr. Post. Ma twisani? But ni kombe ku vulavula hi beef leyi a nga beefa yona. Ma twisani? Vanhu vo tala ve le ku rileni ve leswi a nga swi endla fanga swi endlanga Mr. Post. Vanhu lava nga beefanga fanga va beefanga or swin'wana fanga swi vulanga. Ma twisani? Ni ta kombela ku vulavula hi vanhu vambirhi. Loko ni ku shoes lo haxa thwi i ku ni nge ti pfinyingi. Ni ta landa straight ni vula ku man so. Ma twisani? Ni ta kombela ku vulavula hi vanhu vambirhi lava nga beefiwa. Bini ma hi nga ni nge vulavuli hi yena hi ku ha swi tiva ku loko Bini a humesa u beefa Post, loko Post a humesa u beefa Bini Mayengani a hi xihundla a swi nga tumbela swi tivekaka. So va lava a va tshikini va beefane khale se hi toloverile. Ma twisani? Ni kombela ku vulavula hi lava vambirhi lava maybe vo tala va nga fika va xokeka loko va twa beef leyi. Dokodela Joe Shirimani na Manyankatsi. Vanhu lava va beefiwile ka album ya Joe Shirimani a xihundla a swi tiva hinkwenu a hi tshikini ku lava ku thiva swilo a swi tiva vanhu va le ku cincacineni hala ve ri Manyankatsi tisendeke. Ma twisani? Van'wani va ku a fanga gegangi dokodela yi njhani. Ma twisani? Ni ta sungula hi le ka dokodela. Ma twisani? Vanhu vo tala ve ri Mr. Post va fika va n'wi pfuxa hi dokodela ende se wa nyanyuka. Ma twisani? Ni kombela hi nga xengani hi nga hembelani. Hinkwenu ha swi tiva ku endlekini hi 2014 loko Mr. Post a ze a hlangana na dokodela va sungula va kota ku humesa ti-album from 2015 swin'we. Limpopo Poison yi fa December 2013 ivi dokodela va humesa album hi 2014 ya hashtag. Hinkwenu ha swi tiva ku endlekini a ku ya hala na hala va yi pfalini yi nga twali. Ma twisani? A fika Mr. Post and before me ku Mr. Post va n'wi pfuxi hi dokodela ina 2013 Mr. Post a endla album leyi a yi rhandziwe swinene vanhu vo tala. So Mr. Post a twalini hi 2013 and na hi 2014 a va ha ri ku n'wi tweni vanhu a va ha ri ku n'wi tsakeleni. Ma twisani?
2014 dokodela ifike ngacwali imani akapfusha n'wana okay atshika swo pfuxana ni hi xitisa ni mato dokodela i khale ka music ya u endla music wa yona maybe album yi nga flop okay masani so hi nga vuli kumbe suppose u pfuxiwini va fiki va hlangana va va na combination ya shapo va endla swilo swa kahle aswo okay va tirhe swin'we from 2015 ku ta fika last year and va kha va tirha kahle hi swi vona ku ri each and every year ku na improvement ma twisani and then last year loko va hambana a va holovisiwa hi mali leyi Mr Post a nga wina award ni kombe hi highlight ale loko Benny Mayengani a hamba a suka ka Limpopo Prison u vuli hi yexe aku loko va wina ti award yena na Prince Rangani mali ya vona ya fa sheriwa mara ya dokodela ya nga sheriwa ma twisani and then malembe lama hinkwavo a va chayana na Mr Post a va ri ku tekeni ka ti award ma twisani mara Post a nga kumi share loko u na award mara Mr Post yena a kuma award ku sungula problem ma twisani Mr Post a swi vona ku ri ni swi komba ku la a no yuziwa why loko mina ni khome award se vanhu va ni genga va ni pakanyela va ku vona va la mali ya producer this and that ma twisani mara vona loko va khome ti award ma ni kumi nchumu mara na yena u va a fake xandla ka album i ma user ku van'wanyana lava van'wana va nga holova na vona va ri la xiximwe mos hi ku hala vamboaka a ku na lava mboaka wo swi nandziha loko kha swi ya ka yena loko swilo leswi hinkwaswo ka swi endleka ka yena a ku na nandzu yena u tiyi ngopfu u ta swi yimela swo ya switirhisi swo sweswo matsonga ma ka hina swi endleka ka hi swona lava nga hlangana kona va hlanganini va tirhisana kahle hinkwavo va nyikana ku cinca na yena Mr Post a tlhavela ku dyondzi swo tala ka Joe Shirimani and hi nga kanakana hina himpela swa tikoma phela sweswi cause album leyi nga humesiwa i Joe Shirimani va kha va tirha na Prince Rangani a nga ri kona Mr Post ya twala ku difference ne man ku na something man tanihileswi nina nga vona last year ku ri laha ku yimi teretere for nkarhi wa leha loko ri suka u ta swi vona ku ku yimi teretere himpela swi vona ku ku na shortage xa mutinyana xi kona matsani so sweswo vula ku ri a nga ri na nkoka swi prove kahle ku ri na yena a ri na nkoka a ri na input yo karhi ka team matsani that's why loko a fambini na Prince Rangani a ya ka Joe Shirimani a fika a ku a xavilelela Prince Rangani a vela team last Mr Post u ri Joe Shirimani u fika ala yo xavelela Mr Post swi twala yi ze yi pfumela hi ku vona ka mina ni vona nga ri lexi endla yi nga pfumeli ne a ku ri mhaka yo a yi vona ya helelini mkhulu a yi vona kha yi nga xuti hi ku swi le ku fambeni kahle mathanga ya mama nga ku luzeni matwisani a swi ri ku fambeleni kahle ndzi yi nga lavi n'wana a join matwisani mara loko Prince Rangani a vuyini a join se u khikheliwa handle Mr Post a nga ri na nkoka se wa jikeliwa i chepisi se hili i chukele se ma swona ku ri Mr Post na yena u na right a kwata cause o yuziwa matwisani that's why Benny Mayengani a nga pfumeli ku khelela u ku wa swona ku ri o la ku yuziwa matwisani okay a hi tsemeni ya dokodela manolo ta ku twisa timhaka to yini Mr Post u suka kwihi ku za a fika a beef masani lo twisa sweswo ni ku ri a nga pfuxiwangi hi munhu that's why na sweswi a kota ku timayeri one a humesa album yiba yo hamba album nge hembi lava nga a yibi album i ku a va yingiseli music va yingisela munhu masani loko u yingisela music u nga yingiseli munhu masani u ta swi twa ku ri album ya swimanimani ya ba mekani wa five masani ku fana na vo analyze music ya Xitsonga loko vo yingisela music vo analyze music wa Xitsonga hi ku ya hi ku album yi njhani hayi ku ni favor mani after va kahle ma swi tiva na tinyimpa ti nga ta va kona swo bifa na swin'wana swi ta yehla nyana matwisani mara van'wana va ze va bifiwa hi mhaka kwini se va defendela team ya vona va gina ku van'wana a va swi koti ku ndla yinini a va swi koti ku yimbelela tinsimu ta vona tibi hambi kha tiba ke mi swona mi swi twa ku ri ni bihiti mara yelo munhu wa ha ku ndzikitseleni like u la ndla yini cause hiti leyi nga yiba artist ya yena yi tsandzekini ku yiba
and yi na ntikelo ku tlula artist ya yena mara still wa ntsengetsela wa nga sunguli artist ya yena yi byela ku leswi nga swi endla munghana ha swona ma swi twisisa hi la Mr Post a suka kwana kaze a sungula a thutha hinkwako mandisani ni komeke ka le ya Manyangatsi ya Josh na Manola ta n'wi twisisa ku Mr Post u suka kwini na yona okay Manyangatsi na yena befuwi ma twisisa and personally ni twa nga ri befile too much lava nga tlela va tsikeni matlhela Mr Post befina lava nga tlela mina personally ni twa swi nga ri swona masani a va tsikeni matlhela mandisani so ni kombela hi vuya ka mhaka yo why Manyangatsi befuwini ku ndlekile okay hinkwenu vo tala va hina hi vonini kahle hi yingiseleni le voice kahle phone call ya Mr Post na Manyangatsi lo Manyangatsi a kombela ku rivaleliwa swo Mr Post a vula ku ri ni hi ku u ni nyanyukeli u ya commenta ka ti-post ta ka Facebook famba futhi u ya kombela ku rivaleliwa vanhu va swithu masani cause loko kombela ku rivaleliwa ka mina ma lava u ngete mina swi koti ku yimbelela va kha swithu a va swithu sweswo masani for mina ntwa nga ri ri fair masani and then a ni swi tiku u swi ndlise ku yini Manyangatsi ni nga hemba masani lexi ni nga hina xi vona mina i ti-comment ta Manyangatsi ka ti-post ta Mr Post ka Facebook ne lo Mr Post a posta Manyangatsi lo wa commenta wa rhuketela ma twisisani Mr Post lo wa posta Manyangatsi lo wa commenta wa rhuketela ku wena swi tla swo chakala yini ma twisisani Mr Post a nga ri ku hlamuleni sweswo ma twisisani leswi vulaka ku ri if a va rivalelani or Mr Post ra ta tshika swiyena ni vona nga ri Manyangatsi yo tikombelela for beef ma twisisani unless loko ri Manyangatsi a swi tiva ku beef yi kona the Mr Post a nge rabi mati mahalakini a yi humi but still na loko a swi tiva ku beef yi kona yi ta huma hambi u ndla yini ni vona nga ri a swi nga ri necessary ku a ya rhuketela Mr Post ka Facebook I mean like lo vulavula hi munhu wo fana na Manyangatsi i munhu la nga na influence yo karhi ka Vatsonga because vanhu vo tala va langutela video ta yena na yini but loko a fika a tala swo a rhuketela munhu ka ti-comment like ma swi vona ku ri swi wisa kun'wanyana loko hi suka tlhe hi ta ya blame ta artist a ni yena u analyze music wa Xitsonga a vi fair masayiti hinkwamo manisani a nga tlhela hi ta rhuketela ta artist leswi ti komba yi le ka side 3 like ni vona nga ri loko munhu a vona nga ri ti-emotions ti involved too much then a nga analyze music wa kambe yo karhi mandisani like fana Manyangatsi ka sweswi a ni vona nga ri a nga analyze music wa Mr Post a analyze ta lava n'wanyana cause vona nga ri ti-emotions ta yena ni ti endla a vulavula na swilo swa fanga swi vulavula or a mislead Matsonga album yi bini nga mislead Matsonga a vula hi ku u beefini maybe beef a yi rand hi lava ku va na peace or something manisani swi fair mara nga mislead Matsonga problem yi fika kwalano manisani yi fika yi sungula kwalano problem ku ri hi sungula ku mislead Matsonga hi ku a swi bi kha swi ba hi mhaka ku hi rhandza mani or kanjhani manisani lo album yi bini loko u nga n'wi rhandzi munhu miyela or u vula ku swi bini u mhaka swona lava sala va phikizana swa vona manisani so Manyangatsi ka beef ya yena na Mr Post ne mina personally vona nga ri Mr Post u yesini like it's too much u beef yi va too much mandisani like lava nga tela va tshikeni va tlela please mandisani hi beefana hi xihina mandisani but anyway mati mahalaki ni karhi lexi nga ta xi endla u beefiwini mandisani but I just wish ku ri ku nga va na peace between bona or Manyangatsi nga analyze music wa Mr Post at all because u mislead Matsonga u na influence ta mani vanhu vo tala va yingisela va langutela video ta yena so loko se a fika a teka ti-team a teka masayiti a vulavula hi ku ri mani a nga bangi a ka swi tiva ku ri u na tirhisini ta yena ta personal a nga analyze album manisani ni vona nga ri swi fika swi nga ha vi swona total manisani okay guys mina a ni nge yisi mahlweni vona nga ri video lesi leyi ngopfu ni ku yi ta koma mathisani so ni ta komisa like ni vhele swi giveta kwala mathisani mina a no la ta ngopfu ka mhaka layo like
hi twisisa ku Mr Boss u huma kwihi before hi n'wi vamba va ri va nga va u fonela a gwajisiwa swi ka swi chaka laha matsonga ma ka hina ma kwate ngopfu leswi Mr Boss a nga swi endla ma vona se mina ta ku hi twisisa timhaka ta Mr Boss u huma kwihi hi ta matsonga ma ka hina